Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşıvanın heja şeva ve bxir. Nerina rast dest pekir li stüdyoyu dümeyvanın me heja hene parezer avukat Yahya Turan bxiratın serçavaratın. Müsterazi sağ ol. U nivîskar Abdullah Qavan ucu bxiratın. Nafxire de ben bişvarasi inşallah. Xeyra xudeli ve xudeli jwarazi be temaşıvanın heja nerina rast me îro awul ser êrîşa hovane yal hember Gaze خبر بدن چند مجارین دبن و مسئله دهنه دویم سری به خبر بدن چنه او یکشی مثلا آگربستی جار جارنا بحث و خالته کرن و لسری هن خبات دینه کرن داوی لگوری کو خبران آگاهی دا سروک امریکا جو بایدن نتانیاهو شیرتات که جبو آگربستیه که اعلام بکه لورا ایدی هاتی آسته که وها او جنکارن سوجو قباحتی وی وشیرن او یک یاد دیاجی دناب خود جی سیونیست به حدود کبن لهمبر رایدارین خود لهمبر قابینه شر لورا خلق ایدی لوی درجی جبر شر کل همبر غازه هوانه تکرن اداره ناکه هم سیریوان دست حماسه دانه هم جی جالی لبنان جی جالی حزب الله جی جالی یمن جی جالی شخو حماس جی دبر خود ده و اف جی مثلا به ایریشه که لبنانی انفزاهات آویتن ل عرضا کد بن اشغال اسرائیلیه آگره که مازن درکتیه او جی پرسکریه که مازن اجبوان هی گرتر به انشالله یک جی لترکیه شرکتک آذریان هیا بناو سوقاری او جی شرکتک نفت پترول امبیجن اخراج دروایده که دروا لترکیه او شرکت رژیم سیونیست را پترول تدارک دیگه پترول دشینه جیرا و هن کسین همبر به ایریشا هوانه درتین خپیشاندان و پروتستو لهمبر به شرکت کرن دوره هاتن بن چاف کرن اف مجاجی دویم سری خبر بدن و همولاتین ترکیه نه و همجه همولاتین اسرائیلن اوانا دوی دماشرده چون اسرائیل د صفه لشکر قاتل ده لهمبر فلسطینیان سوجا دکن لهمبر فلسطینیان قطعام دکن و وانا جی د مدیا جواکی ده د سوسیال مدیا ده د هن مالپران ده بو وک قهرمانی ددن پیشکش کرن و وانا ناسنامه یکیوانی ترک جی هیه ترکیه هیه الهمبر ویجی ریا گشتی قامویو و هنک پارلمانتری هدا پاره جبو وان کسایتا ج همولاتی ترکیه بین آویتن او ناسنامه وان جوان بیستندن هنگاوا آویتیه سرویجی امی خبر بدن امدما وگرن مجارن و مسئله نافخواه او جی مثلا قانون اساسی یا نخبات اکتسر تکرن چون هاتنا پارلمنترا یا امبیجن سروک مجلسی و سروکمارش برز اردوغان جی هنک تکیلیم خواهد که سروی مجاری که اوی دوی مجاری ده دوی مسئله ده چگا بین آویتن و داویه جی تماشاوانن هیجا لآمده لدیار بکر خباته که هاتبو کرن جبو لرأيه كي لسوكي كي ناوك بداين ناوي الشيخ سعيد أفندي لبلي مج خبران ج امبيجن مدياي وها سعكركو اف خباتا كو ناو لفي سوكي بيت داين هاتيه بطال كرن جعاليه وزارتا کاری هندور و İçişleri Bakanlığı serveci inşallah هم تخوازن خبر بدن. ماموستا یحیی توران اول سر مثلا غازه هم دست پید کن. 242 سیرویه بین آبر ایریش لغازه تکرن و داویه جی برای خدابور رفاحی چتای سیونیست لوی درجی ایریشی ملتی کو همه بیجه پنابرن یعنی لوراج آخا خوش ناو مالی خو خانی خو آواهی خو در کتنه کلیکا غازه رفاحی لوی در گونا داد شادر داد مینن لوی در جی
چته سیونیست راحتی نداوان ایریش روی در دکه اون سروی چه خوازم بیشن کرم کن که کیفاتی جعولیاوی ناده او چقدر که شرد سپیکر یعنی هفته جوت میه و حتی ایرو امریکا براستی بتف لإسرائيل تجاري بحثها أغربستية نذكر ندقو تدي بلا أغربستية مثلا تشيب في أخوتا في حرب بالسكنة بحثها وينا جبني نذكر كان جي أم بيجن هم هالبجارتنا أمريكا نازيك بو هم جي بيشتي جي أفقيس قتلي عام كرن قالك دار مثلا الغاز تول أفاني يعني دهي مثلا سرنقانة هشتن نزيكا 37,000 إنسان مثلا شهيد كرن وبلكي زيدي نوت حزاري إنسان جي بين داربو بيشتي فينا إجاري فهم كرن هو كارن بحماسي وحماسي جهولي راكن إجاري مزني أمريكا بخوا جو بايدن بخوا تكلفة أغربستية آني يعني زمان يعني دعوليا وينادي تجاري تجارة هم الهمبري مدياي وشغاقي بيجن مثلا روجنامه فانا بياخدها هناكيش خلقي بحثا اغربستي ذكرن دقو اف اغربستي دقو بكي حماسي وره جبولو ام اغربستي نكارم بكن دائما ولو دقو اما كنجي ايجاري اف دما داويد جايب شخصي خو الهمبر بيجن تلفزيونا ويبدأ خو اجا اف تكلفه اغربستي دا اف تكلفة قداجي يعني نبكي فاخو فيها وطا نجا ام بيجن يعني وكاوي جيب بقنجيكي يعني قدكي يعني فات فهم كرين كوزورا وان شوي وهو كارن يعني حربي بدومينن لهمبر تمام الدنياي ودهندري قاموا ياجي يعني ام بيجن هندري امريكا تبي وهمجي البجارتن بلاغ نزيك بويه ايجاري وبشخصي خو افيا بتكلفة دا فقط اب تكلفة قداجي هلادني دجي إيجاري هندري إسرائيل ده نتنياهو بشخصي خو جبو يعني بيشاروجا خو شخصي ام بيجن شو مزني أمريكا جو بايدن بخوجي جوجبو هناك منفعتي خواني سياسي جوجبو عمري خو دريج بكي جو نتنياهو جو في تكلفة من كأم جوتي قبلناك يعني نتنياهو بيري حكومته ويناده وك بنغفير وفاندني ابناء دبين كي حرب بسكنه يعني التكليف كيلو تقبل بك بحرب دائمي بسكنه هو شغي اميش في حكومتي در كفن اف حكومتاته بفشكله يو حكومات فشكله ذات نشخه نتنياهو جيوش ولا رابع اجاري جبرولو دقلقي امريكا دبيجيكي لهمبر يعني تلفزيونها دوجيكي مثلا جون كيربي لبر تلفزيونها الجزيره دي قلت كي اف تكلفه مدايه تكلفه اسرائيل منهر تكلفه جو بايدن اني زمان اف تكلفه اسرائيل منهر او بمادة قوتن هريد عين نوروي جو او بمادة قوت وقت بيجي يجري جو تشاغ اف تكليف اوانه يجي اف تكليف دابه وما تشاوج خديه تكليف يربيجن هون قبول بكن بلار عين وريجي جو ويعني ايه خديه يعني دنا خدها فيلم كي تشيد كن اوك ليستيكك هي دريبي ناده نتنياهو دبشت پرده ده جيرا دوي اواز وانتش قبول دكم ام خلاص بك لورا تنغاسي ده بله ودماكو اف خبر درتيجي خو جراندك يعني وكو من ددن زوري از نافازم دكم يعني بفرمي حماس دخوازي كي بفرمي يعني ورق دكتك بالزبطي وحر افاناكي مثلا همزه بكن تشي يعني اف حرب دائمي بالسكنه بشتي اف يعني هالهفاتنك تشي بي لسر اغربستي او حرب دائمي بسكنه لسر فينا حماس دخوازي في تاميناتي بستينه اجا عكس فينا اسرائيل جي بلكي سر زماني امريكا دبيجي كي دبي ام وك هوي يعني اغربستيا دائمي دخوازن فقط فرمي امزناك يعني جبوتشي جبرجي شخو بري خاينتي وان خلصنا بن كي جان رجع قلي بالتنقاي يعني بيجيك يعني ومخبقري ندابو يعني بتيم زنابي تبو ما بشخولو لقوا تو امريكا شخولو لقوا تبو يعني كان جنبو خوازن محربي بردوام بكن حتى يعني در ديوان قد ام بيجن تشلو دروج وكاوي اغربستيك تشي بفي اواني رهينه ورن مالي وانا تسليم بفن يعني بين تسليم كرن وبي رجي شوال حربا خو بردوام بكن
يعني شوار ولو يعني او في حسابيتك يعني تشتغل سر الهاف نايكرين اسرائيل في تاميناتا دبيجي كي بحرب بردوام بك دقال تكليف امريكا تكليف اسرائيل دقال فيناجي اسرائيل في تاميناتي دخوازه دبي كي بلا اف حرب دوام بك حماس جي عكس فينا دبيجي كي دبي بلا حرب بسكن دقالك افانا دندري في اويت هبه همجي كيفاتي اب تكليفات جي طرف جو بايدن دي هات زمان يعني بلكي شغله دمها جاردي في جولاني دبو سري وينا دبو او حماسي تكليفك قبول كر تديكو تشالو بينجرو يعني سي جاردي سي حب مثلا وانا بيفاجوي ويناوي هبانايا او ناكي مثلا دورد جي هنكا قلت كي اب تكليفات انها امريكا يعني اني زمان جو بايدن اني زمان او تكليفات حماس اني زمان وكذا يعني هاي كده وكاوي تكليف حماس يعول حتى قبول كلام فقط يعني شوان بيجن اجى النبي مثلا يعني حماس اب تكليف بري تكليفا وين يعول ما جوهرتي حبكي من ابي تشمشت جوهرتن وما قبول كلي ويجي نابيجن دبيجن كي دبي اف تكليفا هاتي كرن امريكا بفرمي ذي ناد بيجي دبي كي دبي اف تكليفا هاتي داين اف تكليف لا تكليفا امريكا بو تكليفا اسرائيل بو دقلبي ناجي اسرائيل بفرمي لنابيجي كي اف تكليف عامله بنار يعني ندري ويقد اف بلاغ اف زلال بون تنيه بلاغ يعني تامينات بس يعني ولو خوشك تنيه نجبر فيناجي حماس يعني وكاوي الهاب هاتن نايكرن وحماس جي في تكليفات هاتي كرن قبول ناك كيفات بله بوی شکلی که خبردان که عبد الله ون چواد خوینن يعني جروجا اول دا حماس لسر چند نقطه یاد سکنه چند خطا لویدر خیز دیگه از جو دروای وان امبیجن داخوازا تشتکی قبول ناکم دبیجه جو آخو گاه پاش و ناویجه بیا ود پیش روژه دا يعني ترسي که وهاجي هي بمرا يعني في سركفتنا خلق فلسطين سريد حماس و جهاد اسلامي و هن برخديرين دن شخوا ببرخدانه که دستاني في بيواجوي اجوتن يعني عجبا امريكا دخوازه رولي كي جوان بدزه يعني و من وی که قبول کرن از کتم ناوی من وی شریدا سکناندن yani emi çabuk خوینن دماغو آگربستی هات اعلان کرنش. Yani tiştin aslında gereken benim bira xwe beri Amerika tiştik dikot tiştini pir hişk dikot şu bu agrbestiye İsrail jî veya dikot a belki heri hişkçi bu yani dikot şu bu agrbestik çe bibe gerek Hamas tasfiye bibe. Hamas çeki deyine ya Hamas kış derkevi ya em bigrin ben kuştin ancak bir rengi agrbestik çe ve hatta du idara Filistin Hamas'e yani ya emi henka tayin bikin hatta İsrail avli dugu emi idaraya bikin duru tedi pev kulupan dugu tam em nekin fakat henki em dukhazın emi bikin bir şekilde ancak agrbestik çe bibe. Fakat İro tişte git sahedem diştağılan o tişte John Biden gotiye böyle sahab tişkotunu döndüre agrbestiye de se tiştadı beşe. Tişte gitte got Hamas çid beje hini xatevi hene ev agrbestiya İro lisernave Amerika aslında Amerika be sernave İsrail Biden de beje ev Biden'e gip tamamı dugo gerek Hamas şu ortaya rabe ya agrbesti çenabe İro çid beje دبت هندرش شش هفتاده و سه حب گاواد. امید سه حب گاواد و هندرش شش هفتاده یعنی دمه و نیف کده آگربستی گرک چهب. دگاوا اولی دوی چهب برای فاتح دبه گاوا اولی تمام اسکری اسرائیل سیونیستا دبه گرک شوی درش گازه درکبن. حمله اولی. ده هندره حمله اولی دجی بیرک و زاروک. Yani deste Hamas'e jide birek u zarok, eme bejin gehebin zarok,
و د دسته اسرائیل دجی یک گرتی پیرک و زاروک و گش تاقاس بره و حمله عولی ده هفته عولی ده دو هفته عولی ده یعنی سیویلی که دست سیونیست دانه به هزارانه به هزار یاشیم کار بشه جمار دیار نبوی گشن دبیجه من دبی دگاوا عولی ده چو قاسبن زارو کو پیرک جمارا وان چه دبی توازی براب 10,000 به توازی براب 5,000 به و تاقاس به دگاوا عولی ده وان اسکرنا درکه اف تکلیفا بایدن دبیجه نه حماس دبیجه حماسی کی بری نزیکی و ادگود آدو داد بیجه دبی ایریشی اسرائیلیش دکش ارده ده yani derveme ben Gazze'ye da azmanat ketike bitti ara roketa bifüza evya ve tamamı kutbe ve kutbunaji ve hündüre peyman kedebe birey Fatih dedem ben garantör ve henik teminat ebedin yani ev hoşik Hamas naskerine Hamas yani ben ser kağıt gitmiştik tüne bir garantör gitüne be ama bir vaktan veya kabul kir kabulna bir şekilde kabul maka ve sağlam bike pişti ki veya sağlam bu peve emintiya her du hela bilhassa Hamas'e hat kirnu peve tamamı hesiret destevandı esker dibin ededibin avanajı ve giş takas bibin as siyasi teklifa Joe Biden dibeje او تشتغل حماس يدقو إمارة غزة ودسبيبك. tabi او فینانساوی دواره آبوریه دی و چابه به اوانات هندره و پیمانه دو و بینشتغلاندن. aslında او تشتغل حماس يدقو tamam belki ne vi zamanı digo ya da belki henik nigni veya de habun fakat hündüre ve nere aslında eftiştayı. Eftiştayı Hamas'ı göz veya kabul tıkım. Şehil kedi Hamas'ı göz veya kabul tıkırım او امریکا یا ده هنگ دولتی اروپا یعنی وقت توپل جمع حماس اصلا اسرائیل دخوازه حماس نخوازه او نکشش خوله رابو چون بایدن امریکا تکلیف کرده حماس دی از قبول دکم توپ ده حمیزا نتانیاهو دمایه پکی او بایدن yani çavaş ve nokta hat ve der برای فاتی دهندره 8 نه مهاده بنا امریکا siyaseta rol roşlatan avin u ser İsrail redxuyne hebuna İsrail keti tehlike. Bine hebuna İsrail şubo hırsa Netanyahu şubo peşerojya xwe nabine şubo koltuğa xwe Amerika u hevalbendi İsrail ki gelek siyaseta ve herema li ser ava kirne hebuna İsrail iro keti tehlike. Fakat düt ştad anamane Dikijane de çok az hindiki İsrail zararı bibinin, Siyonist zararı bibinin iro hesabı vetkin. Ben evveli anab çandra makalak li İsrail bi İbrani ve garandı bun Türkiye balamıkşan o makalavan. Çi yazdıklarında makalede dugog vakta em gve agirbestiye kabul ji bikin em de tehlike edene. Em kabul nekin ji tehlike edene. Kabul nekirne avan dugol dinye hedi tamamı devlet adı de mahkemenin netevidi ma mahkum dikin Filistin nas dikin devleti dinci Filistin nas kirin ne devleti veha ambejin duru ya Afrika ve usab çukun siyaseti da vek İspanya vek Norveç vek Slovenya vek İrlanda devleti veha xurtunci javiyat çmane bre Fatih guxta ve devlet adı be es Filistin nas dikin İsrail bu işgal ker وقتا یک به از دولتا فلسطین ناستکم حالا سینوری بریک وقتا قبول بکه 48 و 67 قبول بکه اسرائیل ما اشغال کرد دورد تهلیکا کردی بین دواری نتوید محکمه نتوید تهلیکا ده حتی آنال تمام دنیا دو گوشته وانا هیتلر و یهودی قتل کردن و اروپا بچاوی یتیم کلی اسرائیل دیناره دو گو وانا رحقلاندن که یعنی به سوی قرم ایرو او ketine hündüre ve pozisyonu birey Fatih asısya iro milleti hündüre İsrail ne perçak bu çar perçe orduya İsrail birey Fatih ana Golantu Netanyahu de hündüre orduya de bunu de perçe de makalet veya de beşe de bir vakta em agribestiye kabul nekin hem duvarı harbede hem duvarı millette hem duvarı devletin nevetevide hem duvarı hukuki de
ام وان دادبن ام آگربستی قبول بکن جی لبر ایماجا ما لبر او تدی قوتا ما او مدگو ام هر کسی کارن yani خورتن اویاجش ortama der ام دیز yani وان دادکن yani makale hakikaten tişki yani ditbar yaskır bu düve deradı. Netice İro İsrail kediye Amerikan aslında bir kazibi çava halas bıkım şiber ve yekeji ev gav avet gava guverin kabul bıkın lgor kanatamışı nepır dur dinezikdi. Çünkü vakta ev beyanat had danu peve berdevke şevirvane Netanyahu bxa ku kısmen ve kabul dikin. Vak bir ayana Yahya jigo aslında لسر دوی وان افتشتاهات کرن اما لوی درا وقت دی yani ام بیان ناخوازن و استشوی تشمت خوازن ام کارن حربی بمشینن نرینک وره سورت کی وره ردن fakat perde nezikde az kanadikim agribestik ve çebibe o veji mutlak ve zafera Hamas'e çünkü Hamas birayı Fatih dve deradı ve bibe temsilkari Filistin bine hatta İro de peyman adı bine de Salih Heşti de Nodidi de peymanı Oslo'ydu de Arafat'dı o peyman idi daima El Fetih'di peşiyede bu. Jara yekemini Hamas be harbi be şer be tamam dinye bu dava dinye o ser navi Filistin ve peyman ki düve derat şebin mutlak galip siyaseti de jî destê xwe xur dike şwê hele de mühim be kek Abdullah di nav xwe de jî kek Yahya Turan di nav xwe de jî em bêjin pevçûnekî û imtîhanekî dide em bêjin rejima Siyonîst lewra li hember milletê xwe jî bi rastî qewmê Yehûdî û Siyonîst zêde pir meriv wan di rewşeke wiha de navîne lewra ji xwe hem hejmara wan hindik e û ji xwe re wê dererdekî îşxalkirine di nav xwe de pir zêde dengê wan dernayê yani wek dewletên din hinek dewletên rojhilata navîn em dibêjin Orta Doğu dewletên aliyê Ereba ya hinkê Efrîqa hinekê din wiha car carna xwe pêşandan tev li hevî û hikûmet li hember milletê û li wê der pir zêde van denga dernet ketin. Cara yekem e ew qas milletê wan jî li hember rayedaran, li hember hikûmetê, li hember Netanyahu ew qa bi dijwarî serê xwe bilind kiriye ev kur ve diçe. Fatih, ana me goya ev Netanyahu ji bo şexsî xwe ji bo yani menfaetê xwe siyasî û pêşeroja xwe hîn bêtirbilê xwe pê dirêj bike mücadelakê dike û ji hêlekê de jî yani wek hawê tundurê eskeriyê de jî hinkî wilo em bêjin wek evê bengevîr evê zêde mesela aşirî evê di pêş de mesela vana ji hêla tundurê eskeriyê de jî te dî wek hawê vîdeon jî li yani par kirin li mesela li ser manpera ew vîdeoyana jî derketin vana got galand bêyme yani agribestiyekê bike veya heta tişna bike em ê ji holê rakin filan tişmiştî wilo gotin yani vaqez eskeriyê me jî heyî وام تجارش غازي درنا كفن وسائل تشتي وريكوتن افانا هن ايجاري اف يعني تشتيجي نتنياهو دكي هن كي مثلا هندري اسرائيل دي اف يعني دوي يعني رجما تيروريست هناك انسان جي هن كتم بيشن مثلا وكاي ناخذ كاري خراب كن يا حتى بهتر بعقل مثلا تفكرين اف تشتيجي يعني نتنياهو ki îro vê İsrail dajo ser kekêfatî ev na yani tamamê yani ji İsrail ji meydanê rabe yani tamamen bi felişi yani bêna dajo ser vêya çünkü hatta îro tamamê dinyayê kekêfatî herkes kir dijminê Yahudiya yani wek keke Abdullah yani zaman hani wek havê Yahudî insanî belengaz hatin dîtin yani qetliam wan hatin kirin bê xwedî mane cê warê wan tineyê bela yani wek havê Ewropa dewletê Ewropa jî wan ji nav çavê xwe derxînin û wan bişînin vê dera xwe ji wan xelas jî kirbûn bi hawakî îcarê mesela evaniyekê hundirê İsrail hinek insan îro dibêjî ki dibe çima yani Netanyahu hevqesî pêş didere
چما ناسکنه چما اگر بستیه ناکه چما هبونا حماسی قبول ناکه حتی وی روژه یکی که رهینه بیرک بو بام بنگویر دکرد گو ایم اسکارم یعنی از اون قیسی قنجم اسکارم به حماسی از تونلات بمینم اما از بتر نکارم رونیم یعنی جی بنگویر رو وارد کو بنر که کفاتی هیچ علی بنگویر جی یکی چاویه یکی دبیجی که به تماما گاز بلاج میدانی رابط تو کار آنها که ببلا تمام فلسطینیا تبدأ بقتل عام جي في النغماوي يعني فكر قواني وري هي تريد نري كهم اولو سلاحه راس قلد دستي انساني سيفيل يعني وري الجماعه السيفيل جيتنا فقط يعني يقولوا سلاحه بلادك وكيف يعني افان فكرانا يعني افكراك بوكاوي بعقلي ده بيشترين بيجن باحمقي يعني شا يعني انا كي فكراك يلو حتى يلو امريكا دابو بين نتنياهو جي نرجع عقلبو حشت مه في حرب دمشين جي نرجع عقله يعني شو نرجع عقلك كيفاتي او تشتيق او دبيجن انتي سيميتيزم يعني يهود دجمنتيا يهوديه دمجي انسانات هيك يهودي فكره انسانات يهودي نه انساني قنجن وقرك ملا دائما دجمناي بوام بكي بها حتى بتدبير الهمبري وام بالسين الهمبري دي فكري قيام مجادله دكن توليد ناري قوام خو اف تشتيق حتى ايرو نتنياهو ودولتها امريكا واقدام بي امريكا ودان بي نتنياهو ووري بمبردمانا وافقت العماق الغاز ذكرن بو سببي تشكي كيفاتي او تشتيق او بي امبير مجادله دكن بو سببي او بخبون واسطه فيا وان بخوا انسان كرن دجمنه يهوديه يعني بسايا في حربي هر کس ایرو تمام دنیای فهم کرد اره یهودی نبلنگازن یهودی قتل عام دکن دائما انسانات خوشن ببکات خوشن زاروکات خوشن بیرکات خوشن جوخا به حیاتا کسی قبول نکن حتی و حتی هین بپیشتر تمام انساناش خور کله قبول دکن افنا دمیجی انسان قنج بجی کرد ایجا جلو ما دندر اسرائیل ده ایجا هناك انسان دبیا و محنقی نبس حتی ایرو افقس قتل عام تکریجا ده بس دبیجن فقط او يهان بزورا خو بقوات دولة بدس خو خستيه ودهندري عسكريه تجي قالك مثلا هناك عسكري بدس خو خستيه هيلادني الضعيف دبينه وابي ديجك كيفاتي يعني نأو ميرانت يا ولو بوارتني قبشا يعني بسلاحي هارن ايد يعني تيك من شر او بدس وان بات يعني او ميرانتي وار هبايا ذاتن جزود ويشار كربانا اجا ترن حب تشالاكي مثلا درد كيفن مثلا سكاك هنا او دكن فقط تشتيولو بالزخم بشتاوانجي تنيه يعني امريكا جين راستا جيرو بنر كيفاتيك اب تشتيق يلو نتنياهو دكي لكيجان دولتي يعني جي امريكا اليكاريا ويجي تكداهي كهبايا زود امريكا وي داربك وي دولتي تشكر بايا فقط بي داربي لنتنياهو هناك وشاقي داربي جيلي تشينا كيفاتي هر تشي بالغور بيفاويد هيله وهيك وهيك بنغفير وان وداري دك اجا اب حرباجي في هاوي ناسكنه وابي انساني كي حربيجي ناخوازن فكره وان بسرنا كبه مالي جاليه كده ام في اواي برجماسيونيست مجادلات كن يعني جاليه ام بيجن ميديا ايوا شخوا خلق فلسطين دور ده برخوده ده د سیاست دنیای دا جی ام دنهرن کو هیدی و خلق فلسطین دعوا فلسطین حکومت فیوان دولت بوناوان درت که پیش دولت اروپا ایدی ویا یکوی قبول دکن لورا دن محکمه لعنتوی ده جی فقط ام هات اثبات کرن و اشغال شخوا بری جی هبو ایدی هات آسته وها دولت أوروبا في قرار جدان جعالية كيفجي تم أبجد روجا مدايا چتا سيونيست جعالية كيفتي دستكرن شخوا دولت أوروبا وأمريكا تشيكا بپرا بشكري دوان لي فيرماين وان شركتين وان تمام دنيا بلابونه و بأوايا كي دستي وان جيوا مدايا جي تركيا جي حتى دمكي بري تجارة أخبارات دوماند بسبب ملتي وهشياريا ملتي والهمبر في دنجي وخبلند كرن داوي سرو كومار بريزار دوان دركت كوم تمام تجارة أخوة بإسرائيل خود كر إيديم تبيرة تجارة ناكن ليه شركتك آذريا هي سوق جيرة دبيجن يا بترولية بترولية جيرة تداريك كي أبيا تشتكي نايفة شرط براستي
پشتی او خاص ده همبر و شرکت خو پیشاندان چه بون چون برداری جوان چون برداری آواهی وان و لوی در پروتستو لدار خستن رابو بیانات که تشکی و ساتنه لی ام تکلی خو اسرائیل می بدومینن ترکیه و آذربایجان دوستن کس نکاره نوا مخرکه و ها تدید و تریبونه oynama بیانات که و ها خو پیشتان و سروی مجاری چه دویجن اف پشتگیری همبر سیونیستا دستک سیونیستا اصلا تشتی گتود بیجه نل ترکی تنه ایرول تمام دولتا ملت و امی بیجن دولتی ادارت کن خستنه برهف yani milleti Avrupa jî tiştek jê yani nerazîne tiştek jê rahatsizin ya da li kûça û kolananı aslında ev tiştek tu dibêje. Yani Yahudî hêza xwe quvweta xwe çekê xwe silahê xwe aboriyê xwe ji kû derê tedarik dike kîşwan re tedarik dike millet vê ab çavê xwe dibîne. Yani çawa tu qala ev şirketa Sokarê dike yani li Avrupa jî gelek derdi Kevin ber eme bejin ya Kevin meclisi xwe ya Kevin cesanatoye şirketin av xwe tabii naşir pişkiriya wan dikin dunere ev kesek aboriye o silaha o ya da ticareta xwe bi İsrail berdewam dikin dunere van milletana radibin sernigi xwe yani millet ne Müslüman teni ya da ne Türkiye teni aslında millet gıczane iro İsrail sernigat hele. İsrail be hesabu bir kitap bomba dibarine. Aboriyam ve zararı bibine. Hakus çek şmir lazımın, hakus füze şmir lazımın, hakus teare şmir lazımın. Hiç libernanere hesabu kitap ki var nekerne millet zane ek tedarik dikiye. Şiberi aciz buna millet evya Türkiye Roşlatan navinci o bilhassa milleti Avrupa ilk pişgiriya İsrail'deki haberi İrop çenra bala ve kışa kışan de ekran adı berdevki Amerika'yı derve müller dedi millet berdevi deriyi güç top bubun o behezdi gotun deyro çend hafzar okuştun deyro çend hafzar okuştun dedi dengdi karan la Amerika hünermendik derdik eve ve hazara insan top dibi konser ki dedi ev siyaseta guvun li Gazze dimeşinin o pişkiriya İsrail dikin dibi un tişte dileme nakın. Beri konseri ev rojavan ev. Orgelik tişte belki vakişa tamaşavan mecid medya civakit li ve godar kirin. İro ev milleti gil Türkiye giderketine ev tu bahsa şirketa Sokaret ki aslında ek be bir avandı 2008'da rojava Türkiye yek ev şirketa bu. Çünkü ev ne şirketik eme bibejin va biçuk ya da eme bimok şirketik eme bibejin çünkü ev şirketa Sokarê Azerbaycan'da 2008'da Türkiye sedî pêncî û yek ev hisseyê kirîne. Hatta 2008'da Türkiye pir li ser vê asekinî. Ev çer dike ne petrolê tenê, ne gazê tenê. Em mesela kolandinê dike ev xetê nabêna dewleta di boriyê wan gê dikşîne li ser vê sekine. Hatta li ciyekî em ê bên petrol li ku heye li ku tune vê dike. Pirsa hak firey destê wan de. Bine nêzîka 120,000 insan birayê Fatih dû şirketê dişoğle. Piştî peyanana navêna Azerbaycan û Türkiye'de 6,000 insanê Türkiye'na dû dera dişoğle. Ji ber vê yekî heta ev benzîna jeta gijer dibêjin ew difroş, mazotê ew difroş. Ek îro dide İsrail ki tekiliya Azerbaycan و İsrail belliye roja evvelî de pişkiriya wê kiriye eki Türkiye sedî pêncî û yek hîsata dû derad hebe û wexta tu gavkê naveje û wexta millet girab biska di memînoka Ewropa'da gerek tu jî qusûrê nenere yani tu tev derwan insana binçav dike serî sivê wan operasyona wan çê dike yani hinek weşter bêje hop yani çawa di hilbijartinê de ev pişkiriya gazet nekir hinka ew tablo gisorêdan ki gavê ne sadece gitu bala millet bikşîne hakikaten gavê İsrail di tengasiyê de gibihêle gitu bavê jî divê dera de hem millet wê pişkiriya te bike hem jî ew wexta yani
van şirketana alikartiye dedin İsrail van zarokana artık devşe binamina bert ev çadır madıra bomba dikin insana gıt şevutinin kesaba millet helna aynı ve derkevi kuçev kolana ev çend roji droje vede ve kanatamı yani o pir beşteğalandın o millet ve bser veyad herre hatta eve zelal bibe dişte İro le devlet edkeve le hükümet edkeve çava em şu Avrupa ardı beje millete Avrupa vicdanı ve kabul nakı le helame hem vicdan hem de Müslüman diye işte kabul nakı. Yani bir yandan Azerbaycan bu Türkiye rayhanet ki. Kesin. Yani kesin yani. Şerri Ermenistan ve Azerbaycan'da da ku Türkiye nel pişta Azerbaycan'ı buna. Azerbaycan ve hükümeti karbu bıkırna. Şber ve yeke zaten birey Fatih yani ana meredi beje bandoru tesira Türkiye. Perliser Azerbaycan heye. Yani ana behama kozya devaji gibi beje benerin ve tekiliye on kharabe ve vefay jenabine. Bele ezved bejim yani Azerbaycan aslında ve gavep şimdi bave Türkiye gerek irade rebedi diye derade. Yani İro Azerbaycan ve Ermenistan ev nikaşana bina on khalas ne boye? Yani Ermenistan fırsat ke bibine diz ve gav ke baveje vakta gavet taveje hesabı Türkiye ki bu harbaji be kesten hem herkes anın bir Türkiye vali kartiya Türkistan madem fırsat ki vaya destek diye te İsrail tengasiye de bir tujdu ederat gav ke baveje. Bale. Ki Yahya Turan evhen hemolatiyen Türkiye hene. Bu xwe hemolatiye İsrail'in jî û li Türkiye dijîn ya şunu hatine wan heye ya li vê der zewcîne li vê der bicîbûne xwe bicîkirine û di piştî heftê cotmehê şerê ku qetiamên İsrail evana radivin diçin lewra sistemeka wanî wiha heye yani her yek Yahudiyekî leşkere yani. Çi kesê ku destê wî sîlah bigire, çek bigire û diçe li wê der şer dike li gor dilê xwe yani. Türkiye jî li hember vê hêgavekî navêtiye. Parlamenterê Hüdaparê teklîfek li meclisê kirin. Ev teklîf çi ye û mesele çi ye? Em ji bo ku fehm bikin awayekî zelal. Tekê Fatih yani ev teklifa yani Hüdaparanî mesela rojevê ew dibe ki ev şexsî yani çûne İsrail ji bo herbê ev na li Tirkiye bên darizandin piştî ki hat darizandin jî ev hem welatiya bûna wan jî bê îptal kirin û hem jî malê wan jî müsaade bibe. Yani bi rastî Tekê Fatih Tirkiye wek me heta îro که حتی گداوی که شر یعنی پر دوام که پشتی شش ماه بلکه زیاتر جی پشتی وینا گتدی افتشارت تا خو گم بتال کرد حقیقتا یعنی گاونی پر گران داویجه راستی çünkü پر گاوی گران داویجه yani gerek yani mertebeş awliya nadı hem yani fikra qamoyu beri hirbijartına sihe mesela adarici beri venaji yani hevya insani ma milleti ma yani beprani yani evane ki hindikayı ben şu zaten kıymet jigotuna varatne ki kifati yani qamoya Türkiye em bejin sedi hafte belki haşte yani nezika veya insan hevi dikin hükümeti ki her لسر İsrail her ki yani hafhar bedome mertebe yani him betir henek ya mesela tedbirna hemberi ve nabstine. Yani ne sadece ticarete biseknine yek jeji veyayı. Ana ki mesela Maldiv'de da dereng dimine und beş. Dereng dimine yani tedbira dereng distine. Yani ya bejni İro nabi bela hamme kadro ke belki bistine. Fakat İro mehke pazdaro yani ket naver ketiyi vak İro vay be teklifa hani hati rojevi binarın. Telef Joe Biden de mesela af teklifahat gotin bela Türkiye jiwarı bu gotaya yani veyaji siyasete ke kefati az piş giriya mesela Amerika ve teklifa ve nadikim bela ke mesela çavabı ve bela İsrail hak kabul nekej İro pe ve zev tedbiri bistine. Yani gerek warı bu gotaya. Fakat يعني veya hatta mesela Hamas ev teklifa kabul kir, ev teklifa hager işteref ve ebneye kabul kirin azibiyet tedbiri hepsi. Gerek buluyor kır baya. O kavata Türkiye jiş bu vena heyi fakat gideren gavada vejike kefati. Yani fikri hazar cari hayag yani fikir ki yani tedbir ke destine yani per vakt kebiyi. Yani ana ki veya en tedbira sivike ke kefati yani devleta Maldivler got ki eg pasaporta İsrail Avrupa be berderiye mi
از وان قبولی هندر ناکم گونه افریقا جمهوریتی بیناکی جی عین ویجی اف تدبیرا ولو ستند ایلو ترکی جی کاره بویجی کی ده هفته جوتمه بیوه ایگش بو حربی جی ترکی وقتیابه و حالا جی لإسرائيل به بلا غطا كيفاتي ام تشتا كارن هين بيتر ولو سيفيك بكن يعني هين بيتر ثاني بكن ام كارن ولو جي بيجن تركي وقتك بدايه بقوتايا كي دهندري 24 ساعات هذا ويا غطا 48 ساعات هذا ويا غطا حفتا كده ايجش حفتي جوت مهي جي تركي وقتيانه وچونه في حربا هكتين تين نيش ايرو بيفي باسبورتا في باسبورتا اسرائيل وهم مالات يواني بطال بفي وهم جي ايرو بيفي للتركي جيوان نماي وبين دار زاندن جيد به كيف فاتي بلا وان نحو عند بايا منارن تدبير سر تدبير ريه يعني إلو تفكر كيد بيجي إلو هدا فرد بيجي كي بلا هم مالات يوان ابطال بفي فقط تجي كار تكليفه كيف بيجي هني ريبرن هاج بوق مالت يعني يعني بتشاوي تدبير بيستندن او تدبير باش فكر برن يعني فيها ويجي تشي دبي يعني ابيج تدبيرك وش هاي توينا حوان شوتي بيره تي مالتي بنا وينا جيب طالبك تارزاندن هيلك حتى بيجي كي تبي كارب بيجي كي ورجي زي بدار زينم وهاوتا توياجي نكش تناي يعني بالتنابه ام ورد بيجن كيف فاتي شنكي لولا هنك تشت هنا تركي وك هاوي نكار بك ولو تفكرها شبر فينا ام دبيجن كي مادام تو نكار بدار زينه اول شغي وقت كي بدوان بيجي كي بهندري 48 ساعات هذا وين فقريان وين فقريان هم ولا تيبوناوني بطال دبي هم جيرو فيما نما تحوين تركي تدبيره كي راح حتى جدار زانه ده راح حتى يعني وقت التجارة يجي ما بحث كرت شما تركيا تجارة تاخن قطنا كهن ام بيجن كاشو عقل من ديوان يا كسي كوغويا خو جوي ملتي جيريكتر دديتن دغوتن تشكي وصادفه كامت كارم دولتك كيرا تجارة خود بكن يعني برشي مينن اوي دولة اوروبي دولة امريكا ما امبارغو دينه نا و تجارة خود كر دنج كسيج در نكت دولتك وهاب تشوك نيني يعني و تاخذ بهذا ونزان افيا افتشتيك ام دي بيجن يعني تشوان بيجن إلو دولة فلسطين كم حاجة ناس تكن بدولتي يعني إسرائيل جاء إشغال كار أم قبول دكن بتشتويا تيروريست أم هجر بإشغال كار قبول دكن أو شاغ مثلا أنا كيفاتي إيجي أنا نقص هذا جتيك هذا الحربي بنرن أنا تلوان دنرة اللي هم مثلا التويتر دي دري الدنيا دي المدياج فاكيد مرب شعبي خد بينك كيفاتي يعني فلسطين لي فينا دكشين قالك دربا قوتهم بوانجي ناكي تي مثلا سلاح بيري شكي عسكريه الخوكليه فزي واند دزه بنرن فزي واند دزه افانا درن اسرائيل ناب فكركي باش درن يعني نجبو توريست يعني توريستيك درن يعني نجخور دقرن يعني تم الكيواج لوان دراتنيه شخور درن دزيه بكن كيفاتي بنرن درن دزيه كن دبش قتل عام بر دزيه كن تجي ليد نره تدبي تشتاق نابه تشخور ويدرا تشتك سربست وتهاجمي تشتك سربست تشكي وري هي تقانون وري هي فقط تركي بنا هاني يجي شخور قبول دك يعني ابها وجدان نما قبول دك هك ام اليكار فلسطين هك ام اليكاريت فلسطين هك انسانيت ما مسلمانتيا ما بنا لازم دك مطلق غير ام تدبير بستين هر رو مثلا اف حق دوام كر هر وان قتل عام بر دوام كر تدبير سر تدبير غير بيستندن نقد تك يعني تدبيرك تاني ورستندن هاو مرات تدبير كتاني بستين يجي نبي مرات لي خور حدك يا بيجداني خو مر راحتك ما تدبير رياوي برن وسوجي وان هنا يعني فانا سوج كريني كي كان سوجي وان مواجه بدار زينين ميوان محكمه بكن واجاليه ولو دجي مساله تكلفه هدا بار هم بقيمته هم غيرك دروجافيت بمينه هم جي انسان بيوينا هرنكي كيلو يعني تمامي بارتي دي بها قبول بكن نحو جي بي حكومتي جي كاربن بي قانونهان مثلا مجلس الرئيس درباس ببن بله دسه دخيمه هجبونا بري سروي مجاري ام خبرداني خوي داوود يعني مرفيا بجاسناف تكلفه هدا پارێ هاتی دان بری هر تشتی گل سر به نقاشاندن پر بقیمته یعنی بری قبول کرنه gerek لسر به اشتغلاندن ده مجلسه ده شبر وی aslında gellik kesa vazife lwandi keve yani belki هلا مدیاج واکیده بل شلا ستقا شلا پارلمانتراده شلا پارتیاده
کار لگشات کبه دشت کی وقتا تبر مجلسی و لسر هات اشتغلاندن اویا پیشاوی وکریه فقط وقتا د مجلسی هات مجلسی و لسر مجلسی دیگه نه هات اشتغلاندن یا د پارتیا د پشکریا و نکرن آلی کارتیا و نکرن اویا درفت دمینه شبروی ev aslında gavuk bir rengi de yani ki Türkiye gavuk veya gıbaveci mere bavardaki şu gellik devlet ajiri ve bir minok yani o bir bandoru tesir ki pırcıl ser İsrail bike beri her tişti yani ev milleti İsrail'i ki o dinabenaviydi ki gellik jet xwazin gid hundure ve deratı ki derkevin gellik yani ev herba gid dest bekiri bilhassa erişe lwan tenkirin şehla işte Lübnan'ı vandı, şehla Hamas'ıydı. Gittin milleti ve hiç rahat nabine. Tuazı gider keve. Ev reya yani milleti İsrail'e gilve dera ki harp kiriye. Ya da ev kesi mesela gitxwazın herin devletikde gibci bibin. Ev reya jî gil peşaman qud bibe hakikaten ev milleta ve tesir ki pir li ser hükümeta xwe jî bikin. Bine îro bi pir derdikevin kûça û kolanaş bo çi derdikevin ji ber hêsîrê wan di destê Hamasê de ne tu nere derdikevin kûça û kolana dibêj bo hêsîrê xwe em xelas bikin tesîrê bandorê li ser Netanyahu çê dikin. Ev qedexak bi vê rengî jî were darizandinik bi vê rengî jî were di meclisê dewleta de bi qanûnê giveya diyar bibe hakikaten ve tesir ki pir li ser İsrail bihele şiber ve yeki ez ve adı bejim ev kanuna gühüda pare de meclise de ge peşniyazı keme ben dahi teklif gıdayet ve derade pir bir kıymeti ev kesi xudi vicdan yani de hem de nav millet de rojevet gibmini o hem jî ev kesi ki siyaset medarın parlamenter dibin ya da endamı siyasi partiya dibin gerek ev fırsata li darxin û gerek piştgiriyayê bikin. Baş malava ava. Piştî hilbijartina 2023 û êdî wiha sahilî çêbû Serokkomar Erdoğan di çend beyanatên xwe de dîsa behsa Kanûna Esasî kir. Di sala 1982 de ji aliyê leşkerê derbekar ve kanûnek esasî cileke dîna li vî milletî hatiye kirin û hêjî em wê kanûna esasî hêjî wê meka kanûnê em têne îdare kirin her em bêjin hikûmetek diguhere her îdareyek diguhere temamê partiya li ser vê mutabiqin divê ev meka kanûn bê guhertin lê ew ê çawa bê guhertin bi çi em bêjin sayîkî bê guhertin ev ya tiştekî muamayekek Yahya Turan ev wê xebatek çawa ji bo vê bêkirin yanî partiyê çepgîr yê xwe nêzî dîn dibînin yê netewperest em bêjin yê xerbî yê şerqî yani ew qa siyaseteke wiha ji hev dûr wê çawa kanûneke esasî maka kanûneke çêkin. Dakika Fatih yani birastî her tiştekî siyasetê bi destê siyasetê were kirin ji bo vîna îrade lazim e û gelek dinê de niyetek paqij lazim e şêlek dinê de ki partî menfaeta millet bixwazin şêlek dinê de ki fikra millet yani tiştekî millet dixwaze tiştê ji mêjiyê millet dixwaze û millet dibêjî ki divê vêya fayda me yî ya fikra me yî em dixwazin vêna maka kanûnê hebe fayda me yî ki vêna bifikirin partî wê çaxê yani tiştekî hesanî ye fakat ew tişta wê çaxa ki em bêjin berê fikra CHP vêya bû gotgo tişkî ku rast yûn bibêjin madem ki em muxalefetin rastiya wer jî em ê bê xelet e yani wilo digotin CHP wilo digotin İcari Özgür Özel hattiyi yani qaşofayı bi Erdoğan jî carkê rûniş Erdoğan bê berî aidiyet bêzî wîna ez ê jî herim iradeyî ziyaret bikim vesaire yani divirdi hani em çawa bêjin madem ki yani de zemîna mesela siyasetê de hek nermayîk çêbû bi ew çaxê yani maka kanûnekê jî di hinek hem müşterekê mesela askarî de werin li ser li hev bikin karin veya mesela ne tiştekî zehmet ne tişkî zehmete
فقط ما قلتيو شغال بعناده بعكسه به طبعا كي زحمته وجهلك دنيا تجي تشتي ايديولوجيك مي بيجن باورياته بكيفاتي وقت قلتي يعني بشتكي بر زحمته يعني السر لها هاتن بيكرن مثلا يعني مثلا هم ولا تيبوني مثلا يلو وكي دنيا مثلا ام بيجن اف مادي دقا اساسي هنا اف 4 مادي اول مثلا هناك شيء مثلا يعني فاناكي يعني تشكي زحمتك ورن قهرتن يعني فقط نه گوهرتن جی دیسا او ما كقانون جي جسري ده و وقت انا قهرت به يعني وي بولو بيفهم كرن يعني بنرن كي مثلا تشوا ملت كرد و تشوا و ما قانوني حميس يعني دماكو او مثلا قانونا ام بيجن همولاتيه نه گوهرتن او ملت كرد ملت زازا ملت چرکز ملت لاس تشوا خو عايده في يعني اوي فين قانون اساسي فين يعني سيستم تاع اساسي تشني يعني اساسي دي ناخذ وكاوي خو بكحر يعني اف ارادتنا به وشاغي حرتشت وزحمت به فيها حتى او تشتي بيشغبني بينا بين كرنجي وسمبوليك بن فقط يعني اف قانوناق هي يعني اما كقانون يعني ديوان تشتاني سمبوليك دجي او تشتي يعني ام بيجن قلنا حوجي وقيسي سربي عناد كرنجي او ناجي داهي يعني وان نبو يقب قهر تقالقي بنهرن كيفاتي دفي دماغ بحثات تصرفيت كنت هيلا ابوريه دي يعني ومسيوني يعني انا يا ساي تشيك هاتني يعني او كرن يعني تشيكرن ابابويه وفانا يعني بملياراجي يعني معاش لا يعني برشي هاتن استنى هر كوميسيون وهم رونيكي ريكا كيفاتي وقال فيناجي تشتكي بسر نخست يعني تشتي هندكي تشتي يقولوا نا يعني سريخوت بيبيشين يعني تبيجي يعني يا الا كي ولو يا ولو يعني فاناجي لسر الهاف نكر نكا كيفاتي يعني فانا بفي هاويه اجاري مثلا هر جاراق بهالبجارتين تشيدو بيوينار مثلا سلوك اردوغان تجناد بيج بما قانون اخو ما بقى هرتايا في حاجه 2008 نها 2008 في انا سايبه خلص كربا ولود بيجي فقط يعني وتشغاق يعني وكيلي وينا زيدي يعني سيستو شيستو حفتاجي بو وتشغيجي بيوينار جي 400 يعني انا كي مثلا دستوي هينجي يعني ضعيف بقال فينا كعجبه وبشكل شيء فقط يعني ارادك لازم مجادلك لازم فقط هجر نيتاوان او نيتي بريبن بلا هم هيش مصرفي نكن مالا خورن تشتري يعني هبجي هي بلا في حسابي جي بكن يعني كوبان نقاشا شخوفا سر البجارتين ده صالكي درباسو كوب صالا ام سري وها خبر بدن كا هاتن جمه كا نهاتن كا تشون كا البجارتين جينيز به اجاوب بجوام كتن بجارتني عناد وهين تبيتر تشيد به يعني البجارتين نزيك دبه هين بيتر عناد تشيد به فان دميج بجارتين دور به وهين بها سانيتر وكار بمشي فقط يعني اراده لازمه مطلق اراده او اراده و درك باوليك كعبد الله مثلا قانون اساسی ده ما قانون ده و هن حقی حکومت فی کرده بیت خبردان یا مثلا سر زمان یا بیشتر سر مثلا همالات تیبونه مثلا لسر ناو شیخ سعید جی ام بیشتر تحمل کی نای نشاندن وقت آمده جبو جعده کی ری کی ناو لیبی داین ناو شیخ سعید خبات کی هاتبو کرن هاتبو قبول کرن جی لی وزارت کاری هندر ویا رد کرد قبول نکرد یعنی اوهشو میجی وی ملتیه یعنی شیخ سعید جبو وی ملتی شخصیتی که هجایه یعنی اوه چوا و حال هف بیکرن yani براستی مقا قانون ya da kanuna esası gemdi bejin piştihil bijartine dis pernuman kurtulmuş. Sernabi AK Parti'ye ani zaman o ket roje ve irod yani işte siyaset dedi ki işteğalandın ser maka kanun ya da kanuna esasik nüh eka sivil millet bir kahevik çava meşe bikin yani beri xabat hatını kirin encamık je dernek etiye kahve cari ve encamık je derkev dernek evi bir prani şırovak bir rengi gibi evji işte siyaset ed nermayik çebuye ev nermaya ji giş be özgür özel fikir edin çuyacağım sero komar uyu davet bak biz ev giredin fakat
هندره پارلمانتو دی هندره مجلس دی برای فاتی رو 14 پارتیانه 6 حب غروبه فرمی هنه معلومه و هر کس که یک 20 وکیلی که هبو به غروبه چه 6 حب غروب هنه 14 حب سیاسی پارتی هنه و چند حب جی سربخواه پارلمانتر هنه لگور ما از دبیجم شبو طبعا اف پارتیانات مکا قانون برنامه وانج وقتا تو لید نره اصلا کارم بین دگشاده یا دا بردفکی وان دگلک دماده دبی احتیاجات ترکی ش قانونك اساسي سويل يقانو هي تمام سياسي بارتيا اوياد بيجن فقط دفيدرات برسكريك چيه herkes لگور خود به سیاسی سویل امی بيجن ماکا قانونك لازم قانونك اساسي سويل اما لگور مه işte او لگور وان اف ماکا قانوني و چابه گوهراندن هنگ ماده دویدراد پرسکریک دویدراد درد کبه yani beri gelki kurtur AK Parti çu دویدراد çare sertik jeder neked ered hinek kanun adı guherandın çebun دویدراد aslında gerek avuli mutabakatık duvardı çebe lugor mu ez dibejim avuli F partiyana lehev runun be kija kanun am bu guherinin bana a dilemere ya da AK Parti dibejin ya siyasi partiya dibejin وقتا دبیجن جارنا 4 ماده اولی معاف دگرن دبی وانا خارج هنگ پارتی وید بیجن دبی ادگرک لسر کارم بیشتغلاندن کارم بین گوهراندن نیرینک بوی رنگی هیه فقط لگورم از دبیجن پارتی اولی گرک رونن کاربن لسر کیجا ماده ایک ملت پر علاقه دارد که لگور گوهراندن اما یک سر نقاش پر درتی پر نقاش درتی خوش صدی نوت ادویجم سر نقاش تنه تبي يعني علي حكومه فاضج اقتصادي ام بيجن هن شكل دولتي قانون ابوري نظام وانا زاد زده एक پر نقاشی لسروان هي که مثلا به ملت کرمان خود کد بین یا ملت زازا خود وقت بیسکاد گوت الاز خود کد ببین عرب خود کد ببین خود هندره و دبین نابینه مهم و او بشهلا اسکری دگهاتی حاضر کرن ببوی مجیا حاضر کرن یک ملت علاقه دارد که اوانا گبه گوهراندن دوی دراد مطابقات چه ببه اری والا دوی دراده ها قسمه دم درخستن ده حب 20 حب 30 حب 5 حب لسر وان وقتا خباتك چه ببه برای فاتح بلکه انجامك شویا درکبه یا امی ببیجن عمومی هرن امی هر کس چون هر پارتیک حقوق چه وان هنه هر پارتیک اولی gerek اوانا komisyon که آوا بکن هر کس لگور پارتیا خو komisyon که آوا بکن اولی لسر اف مادیگ و بینگو هراندن اوانا دیار ببین گتویا دیار نکه اره تدبی یک عمومی لازمه تمام پارتیاشی دبیجن فقط هر کس گنزی کی ویا دبه لگور مجی خو نزیک دبه پرسکریکا هری مزن ایرو دوی وارد اوه او مثلا شیخ سعید جیته گود aslında ana gitiştin de maka kanunu de begu herandın hem bahsa çıdıkın itibara Adnan Menderes da ne bir Fatih tane navil gellik cara kırın itibara ve danıca ana amin benzin kırın kahraman ki tarzandı bu kanı kandın düve deradı اوجي سوجدار كربو محكمه قانونا استقلال محكمesi اسكليبلي عاطف خوجا اسكليبلي عاطف خوجا گتو مادم مجیه خودی بگوهرینه افجد قانونت گرگ او هجایه کردا دبن ترکا دبن ev insanı go oldar temsil dikin ya milleti Türkiye ana her set habil kuçe amede ya da hela Türkaji ve şahsiyet çabı belki du hab dernek ev nabi insan ki ne başu mejiye millet bir rengiye ki ko ka itibara bir insanı bid ev kese gitte itibara ve da tev suçdar kır bu tehane kandı bu tev dalıkandı bu te ev insana jikriye etühim veya çerdike işte amede meydana amede ve nave Şeyh Said bidin وزيري هندرو بس بقى قبول ناكم يعني مجي جوهراندن لازمه شبرو يزكيد من الدفي دراده تدنر بارتي يا دا نيرين نهاتي جوهراندن شبرو يد ماده يعني ماكا قانوني اناياسا قانوني كا سيفيل جي غير اولي وانا ديار بن برفاتي بارك عبد الله مثلا ناوي شيخ سعيد تحمل نهاتكرن ياجي بتش سايك يعني
جعلی سیاسی و گر دما عملی دن هیرن یعنی افده البجارتنی داویه اخبارتی وی شکلی جتی ام بجن نرخاندن دی عیب کرن يعني أخبارتي ومهبة بوكهف يعني سياستك وها نجات برستي لورا مهبة رنجوي عشكري يعني أوي في مسألة شوا كيفاتي يعني تشتيق النيفانا تشتيق يعني إنسان معتدل يعني بي قبول كرينش طرف ملته كرك بفيا مهلا بفي هاوي يعني سياسة بك وتشتيق يعني حكومة جدكي إجراءات بيناجي كركش طرف ملت في قبول كر إلو يعني أم بيجن أف نافي شيخ سعيد مثلا الجعدكي دياربكر وركرين يعني نتشكي عجيبة لأن سر ميدان كي نافي وهبه نتشكي عجيبة يعني شان بيجن يعني بصدا جعده هي تريد نر نافي منا بيستنا أمليد نرن يعني اوان نافانا ليكرن إبراهيم شخارق نافي شيخ سعيد هبه تشي يعني تشي زرارة وتشون تشي ما جي راح تسدبن يعني وين چه دردي وي يعني چه مسألة يعني دوي تاريخا جت دبيجين مثلا ناوي مسعود يلماز كوچه دياربكر هاتي داين بري يعني فيدا مسعود يلماز دياربكر چه وي كيفاتي يعني چه علاقه بجيلان بدياربكر هي يعني چه علاقه بي تمام سرو وزيرتي كريه سر چاوا ناوي بلكي بينجي ولايات جيلي هاتي داين فقط دياربكر يعني بالشخصيه وينات فيداوي چه نبويه يعني علاقه ويجي بيرتوني تاريخ كلي لدياربكر تنيه يجاري ناوي شيخ سعيد وشغال دياربكر سر ناوي جيه كيبه كرك كاس جي راح تسنبش هي لك تجي مثلا يعني ابد تاريخا رسمي فرميده قد بيجي يعني وكاوي يعني شيخ سعيد وكاوي خاينك يريد ده كرك شو أول أبينا كي مثلا تاريخ وان ورد درخستن يعني وشغال خوشك بين خاندن إلو يعني لهندري تركي ده يعني إنسانك مخالف به يعني مخالف ورديتين ورا عم فهم بيجن فكرة مثلا يعني اقتداري قبول نكر به الحنبروينا رابو به يعني زمان كي ده وان شرطانا ده تليد نره تكارف فينا معنيه كي جير درخين فيها خطات فينا يعني تشكي نورمال بفينه هو شغي يعني هل تشتي هل كسيق مخالف دك لو زمان تبي يا خاين ما هو شيء تبي يعني فان فكرانا جرك اول تاريخ يجي وردا يعني بهاتا درخستن يعني سر فياجي جرك ليكولينك بهاتا كرن ويعني وشغا يشترف ملتي في اف شخصي يعني شخصيات شغا كمعتبر ورديتن ويعني وقت هاوي قانون جهاتي درخستن قد اف محكمه استقلالي تشتيق كرنه دوي دوري دي حمو هاتن عفو كرنجة كيفاتي يعني ايه سكيلبي فاتف جي خوجاجي وايه مثلا شيخ سعيد الدورة وان تشتيق استقلال محكمة سي داي دار زاندن وحكمي داي يعني سوجي تشتيق سوج قبول كرنه تماما بقانوني هاتن عفو كرن قانونك وري هي كيفاتي بشتي هاتي عفو كرن بيفي ايه تشز راوي نهايه وبشتي يعني دقل قلنا يعني اشغالني انساني جي حسبك اجا مرفي ويناجي مثلا يرو يعني عائله مثلا فرات مثلا بيجي هي يعني واني ساناجي ايش قاضي بقستي تنافي قالك وكيكي وقت مساعين تر انا بلكي قالك بارقانا بيو هي كيفاتي يعني مساعين تر يعني وكاوي يعني جي شيخ سعيد قيمه تبعت تبي او تشتغل في دولتي هاتي دي تنكي قلدرنا انا بيو هي جي راستا هو بتنج نافي شيخ سعيد راح تسدبه في دولتي مالباطا عثمان يجي سوجزار كر وج ولا دفكر كان اولا شو فيداوي الفي ملتي بويه كيفاتي شغلني داربه كي بيفي شو فيداوي بويه حالا جي بلكي القلق جيا القلق مكتبه نافي فيها هي اوران باشا نظام چه اوران محلسي نظام چه محلسي نظام چاوا نبي ينالي هيك كيفاتي چكري يعني تفيداوي لي چه نبويه اجا تو راس براس تو تفينا في بنقينه وتفينا في تني طالبك اوريا تربد ميجي انسان ده افتشتي تاي كريه ناي قبول كره بله تماشاوان هيشا لغور مج خبرج مديا سحكر لآمده لدياربكر آماده کاریه که وها هاته کرن جبو جاده که جبو کولانه که ناوی شیخ سعید لی بیداین لبلی وکی که مجمدیه ساکر اسیاوی هی بلکی دسته مده آوایی که فرمی نویسه که تنه لبلی دمدیه ده هاته گوتن که
وزارت کاری هندور یعنی ایچ شری باخانlığı ve ki kabul nekiriye vî navê kabul nekiriye di dîroka vê dewletê de rejima ku di 1923 de hatiye ava kirin gelek kesan li hember dewletê ya serî rakiriye ya li gor kanûna hinek fiila hinek sûca kiriye li gor kanûnê ku hatine amade kirin û hatine darizandin û hatine sûcdar kirin lê paşê fehm kirine ku bi rastî xeletî di kanûna de biye ne divan kesayeta de biye ya jî îdareya wê çaxê de biye wek Ednan Menderes wek me behs kir İskiliplî Atif Xoje û vê dewletê dîsa kumê xudaniye pêş xwe û îtibara wan îadeyê wan kiriye lêborîn xwestiye û malbata wan em dikarin bêjin teltîf kirine yanî özrê xwe ji wan xwestine vê rejimê aîla malbata Osmanî ji vî welatî qewrandiye û derxistiye derve wan sûcdar kiriye Şeyx Saîd hêjayê vê milletê ye Şeyx Saîd kalkê me ye di vê heremê de karê pir hêja kiriye bi medreseya bi ilm û tedrîsatê bi xebatê civakî însanekî hêja ye wê demê kanûn ku li gor xwe çêkirine gotine tu sûcdarî û wî dala xandine tevî 47 hevalên wî lê îro ku li navekî wî em bêjin tehemül neyê kirin bira kes behsa kanûneke esasiya nû meka kanûneke nû neke bira kes hêviyeke wiha wek heviya Türk û Kurda wek heviya temamê hemwelatiya bira neke vê hêviyê ji vî milletî ew ê neyê kirin ku li navê Şeyx Saîd tehemül neyê kirin hêviyeke aştiyê hêviyeke wek heviyê biya min tiştekî vala ye ev hêvî nayê bicî Belê em hatin dawiya bername xwe malava ava kek Yahya Turan kek Abdullah Qavan serçavera hatin temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameyê heta hefteyeke din bimînin xeyr û xweşiyê de emanetî xwe dabin